Ongi. Ospatuko dugu esan bezala. Beira, partidak onena Gorka Zabarte. Azken non espero. Ospatuko dugu zera diskotekan. Gure Brandon Thomas Mediarekin. Eta egon zera nekatu egun. Bago dugu finalerdiak gero Maritimoren kontra. Ja, Portugaleko talde dugu esango. Ongi, pasatu zauka. Eta guain bukatzen hartzen egitela utzita, pues. Vale, mi eskerra ideagatik Ardo Beltza, ni horrelako gauzak behin beti eskertzen ditudan. Horietakoa naiz, ongi etorri, bueno, zuzeneko honetara, ongi etorri Eraztunen Jauna lego honetara. Arratsalde on bai Ardo Beltza besteak eta jarraitu dugu. Abentura, bentsati hortuko zuzenekoa. Saiatuko naiz, eta gero River Rock zuzeneko egiten baduzu abisatu eta raideoa egiteko. Eta beraz, partida kargatu.
hemen gertatzen da. Vale, zuzeneko gauzak. Iepa, River Rock. Ja kargatu dugu. Eta hasiko gara non noa Emin Muilen, ja lehenengo eraztuna elkartea aukatu genuen, egin ditulako bi zuzeneko, bat luzea eta bestea bat laburragoa, eta orain jarraituko dugu printzipioz Emin Muilen, orain ikusiko duzu egia den edo zurra den edo erdakit. Vale, konforme. Itxaron gauza bat aztu zaidala. Eta hor nire sare sozial guztiak, eta hemen jarraituko dugu Frodo eta Samekin. Aurrera. Eta betiko lez gauzak zuntzitzen. Luego charto. Vale, badiru gaia eskarra dela, badespada. Vale, zehatuko nahiz akian asaltzen Twitter bidez. Let's face it, Mr. Frodo. We're lost. I don't think Gandalf meant for us to come this way. He didn't mean for a lot of things to happen, Sam. Bestela YouTubeen jarri, cómo poner comandos en Twitch, eta ahora agertuko zaizu. Osan martxatxoarekin. What is it, Mr. Frodo? Ba, noski hartzatxo eta guzti, jardo beltza. Just a dream. Orain Gandalfekin aurrera. Gandalfek espata bat izen barko luke, Glamdring. Vale, agur.
Ez, patxiren oraindik ez dakit nola jarri. Beraz horretan alferrik zabiltzate. Vale, ez. Hala, ahora. Me gusta dut behar dela beste programa bat eta bat ez ibili frogatzen. Oraingo sarena egin dut. Beraz, ba bueno. Jarri dezakedana izan daiteke zalditeri adinaren bideoarena. Hortik aurrera ja ez daki nola jarraitu. Vale. Gauzak zuntzitzen egiten duz aurrera. Eta hor balkaka. Gandalf el kapela bat. Txaron.
Gainera ibile honeiz Red Dead Redemption 2 frogatzen. Nintzak grabatu dezaket kanalerako, zuzenekoetarako ez dakit. Vale, esto esan. Hombre, Gollum. Gazen hemen gauza zuntzitzera. Ba, hori egi esateko ez dakit. Esan nahi dut, ni txata, berez, nik usten duena da OBS-ean agertzen dena. Ni orain esaterako ezin dut jakin zenbat pertsonak dauden ikuste. Ez dakit ulertzen didazuen. Ba, hori ez dakit zer gaitik agertzen den hori. Igual raideoagatik. Baliteke. Bale, hortik ezin daiteke sartu. Hemendik harakatu dugu, ez? Gora. Apurtzeko eta diru gehiago. Hori guretzat mesedegarria da beti. Zerain, zubatzen dut hau bultzatu inbarko dugu hori da. Bai, lasai. Diru gehiago. Horrengo dugu zu apur bat gehiago, eta hori arrain bat. Lehenengo diru hartu, gero Ibila zuzenekorik egiteko asmorik badaukazu. Gero raideo egiteko eta bar. Egi esateko joko honek gehien deitu den arreta izan da Eraztunen Jauna. Ez dakit nola esan, izatez
Playmobil zalea naiz, no. Eraztunen jauna, Lego ez dago txarto, Lego jago muntatzeko. Eta Playmobil gehiago jokatzeko. Hori ere betiko dema hori edo Playmobil edo Colacao edo Nesquik. Vale, jarraitu behar dugu arrain gehiagoren bila. Hortik gara. Hortik erabili beharko dugu jindi aurrerago. Ezen gora. Zuek tortilla patata kipularekin edo tipula gara. Vale. Lehenengo guaz egoritzatzen. This looks strangely familiar. It's because we've been here before. We're going in circles. Sartuko gogor. Begira, igotzeko ez dute era bat. Eta hortik agertuko gara goian. Gozen arantza, tipitapa, bera. Vale, suposatzen dut agian horra. Frodo joan beharko dela. Eta Arendilen argia erabili. Vale, azkenengo arraina falta zain. Non egon liteke... Vale, hortik ez. Vale, gero argitu dugu golu. Eta guazen berriro bueltaka. Ez etxan bestaldetik. Horrela suposatzen dut bidea laburragoa egingo dugula.
Hori da. Orain gora. San beti hartzatxoarekin. They're thieves. They stole it from us. My precious. We want it. A ver, kendu hartu. Vale. Ay, ama. Muerde este cañavera. Caca.
Zer falta zuen. Gancho, bakarrik falta zaigu. A ver, ganchoa non ote dago. Ez. Vale, ganchoa non egon daiteke. Topatzen, A ver. Gancho non dago. Vale, ez dut topatzen. A ver. A ver. ¿Dónde es el reino? A ver.
A ver. Ez dago ez gehiago apurtzeko. Vale. Gantxe horrek ikusten duzu hortik. Venga ya. A ver. Gancho non arraio dago. A ver. Ba, ez dakit non dagoen gantxoa. A ver. Zergatik ezin dut harrapatu. A ver. Ja, baina ezin dut arrantzatu gantxorik ez daukadalako. A ver. Venga ya. La verdad que gantza falta zaidala, baina ez dut topatzen. Bai, horra joan behar naiz, gauza falta zait.
A ver. Ia non egin dudan kale, ikusten nago, A ver. A ver. Sakurraren puta. Ba, saiatuko naiz berriro, ez ulertzen. A ver. A ver. Hemen zer atatzen ari da. Ez que du durartzen. Ez dut ulertzen.
Hacia bateatzen edo nolabait eginez, agian. Ez dut ulertzen. Venga ya. Fantasit gantxoa, ez dakit nola lortu. A ver. Ja, nire horrela nago esan. Benetan hemen gelditu ganai. Vale, falta hacer para que el pie se va, me saquen no. Vale. A ver. Pieza bat falta. Venga ya. Saiatuko naiz berriro. Ere zut ulertzen zer egin behar dudan. Vale. Hau ikusi dugu. Venga ya.
Ah, por cierto, ez begiratu. Así eta. Eh. A ver. Goazen aurrera eta Frode hurbildu argietara. Hala, goazen. A ver. Su apur bat. Ai. Begira, subi bat. Nagolu. Ya, claro. Esta es rosada. Pues pero... A ver, Furo ya.
Zehatzen naiz, nahiko geldo gazela esan daiteke. Ja, zaitzaz bateago duen arroza. Nagoazen Dagor laneko ziegara da. Uf. Vale, egin da. Haupa, Frodo. Ah, vale. Batzutan begiratzea hasten zait. Vale, gora. A ver. Frodo jauna, zu. Haupa, Frodo. A ver. Ah, vale, bide hemendik dela. Ah, vale. Sentitzen duz, Frodo. Bueno, agian ez.
Eta orain Sam erabiltzen badugu gura botako. Orain gura ez beteko dugu. Frodo aurretik beti. A ver. Batzutan dirudien hau asko liburuan esaterako Frodo eta Samen zatia nekezagoa geratzen da. Black Riders! Me gustaría. Vale. Berriro pasadan. Gollum gorroto zait.
Sam, izkutatu. Pues Sam. A ver. Tensio handiegia. A ver. A ver. Ah, vale. Animen demora galtzen.
bat. Momentu bate. Lo de manejar reurrea. Uf, bai tentzio asko izan dugu orain honetan. Dark Soulen tentzio gutxiago dago. Looks like meat's back on the menu, boys. Look! The gate. It's opening. Guztiz. There's another way. More secret. A dark way. Lead the way, Smeagol. Para Dreamak. Who are they? Wicked men. Servants of Sauron. It's an Oliphant.
dena sentitzea, oso ondo. Buruka da. Ez badirudez. We've lingered here too long. Nahiko txongara bai. Who are you? We are hobbits of the Shire. Oso ondo. We set out from Rivendell with 7 companions. 1 we lost in Moria. 2 were my kin. A dwarf there was also, and an elf. And 2 men. Aragorn, son of Arathorn, and Boromir of Gondor. You're a friend of Boromir? Yes. It would grieve you then to learn that he is dead. Dead? He was my brother. 2 halflings, and a host of men at my call. The ring of power within my grasp. He's got to destroy it! That's where we're going. Into Mordor. Osgiliath is under attack. They call for reinforcements. The ring will go to Gondor. Vale. Madre. Izatez izan beharko litzateke Damroth. Ez gara mobidaietan sartzen. Bai, jarraituko dugu abenturarekin. Vale. Zorro eta samek. Baina nahiago dut Faramirera eman. Vale, espada bat daukat.
Itxaron. Adierazin. Bai, izko batez. I've heard of a wonderful object called the Mithril Tinderbox, which lights fires with a charming fireworks display. If you forge me one, I'll reveal to you the secret of invincibility. Begira, sentatuko gara historia printzipalean eta listo. Gilead. A ver. Vale, jarraituko dugu hemendik oraingoz. Vale. Zalditeri harina dator. Riders of Rohan! What news from the mark? Momentazo. We are friends of Rohan, and of Theoden, your king. Saruman has poisoned the mind of the kingdom to claim lordship over these lands. To attack a party of Uruk-hai westward across the plain. They've taken 2 of our friends captive. The Uruks are destroyed. We slaughtered them during the night. May these horses bear you to better fortune, former masters. Farewell. Huh?
It's one of their wee belts. Huh? Huh? Vale. A ver. Vale. A ver. Mention Rohan era Hold it me here. vale. And the other.
A ver. Luego no. They crawled. Their hands were bound. Their bonds were cut. They ran over here. Te lo hago. They were followed. Vale, te gustan dugu ibilbide guztia. Vale, bilatu behar dugu sartzeko eraren bat.
A ver. Azkenean. These tracks lead away from the battle. Into Fangorn Forest. Fangorn. What madness drove me there?
juegas en la cúrtela. Un barbolekin asko zer hobeto. Vale, conforme. Jarraituko dugu, baina dugu jarraituko. A ber, norbait raida egiteko eta bar. These are strange tracks. The air's so close in here. The White Wizard approaches. Do not let him speak. He will put a spell on us. You are tracking the footsteps of two young hobbits. Where are they? They passed this way the day before yesterday. Who are you? Gandalf. I am Gandalf the White. And I come back to you now. At the turn of the tide, Sauron will use his puppet Saruman to destroy Rohan. War is coming.
Shadowfang is the lord of all horses and has been my friend through many dangers. We must travel to Edoras with all speed. Bueno, orduan lagunok. Irtengo gara, gordeko dugu irtengo gara. Begiratuko dutian norbait dagoen zuzenean raideoa egiteko. Baldin badago egingo diogu. Ez badago ba ez diogu egingo. A ver. Hori egingo diogu.